Isihluku ukubulawa intombazanyana esasencane endaweni yase-Free State ngenxa yokukha amapentshisi akamakhelwane anqale ngobingelela ngokwamukela channel eMasuthu Mina Production. Ukubingelelayo ngixolisa mfana kadluma phansi le enkandla. Mangabe yaqala ukufika wenza isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqedwe le video, ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Kanza kwethu udaba engeze ngalo njengamanje limayelana nalo mntwana ombona esithumeni sakho ogama lakhe uNaledi wakwaRamaisa oneminyaka ewu-8 wasendaweni yase-Free State eWelkom owaduka mhla ka-13 kuJanuwari ka-2026 eduka nje kade-ke eshiwe u-anti wakhe endlini emshiya-ke kanye-ke nengane yakhe yentombazane eneminyaka ewu-14 ukuba-ke imgade osukwini yena-ke engakabikho esaya emsebenzini ezoze-ke ebuye ngo-7 ebusuku. Nokuthi-ke uma ngabe sebuya ku-anti emsebenzini ingane yakhe-ke le eneminyaka ewu-14 isimhlangabeza-ke ney'ndaba ezibuhlungu ithi-ke ayimazi ukuthi-ke uNaledi ushonephi, ngamanye amazwi nje udukile. Ithi-ke lokhu ephuma ekuseni ngo-7 emva kokuthi-ke u-anti eqeda kuphuma nje eyake emsebenzini. U-anti-ke lona usewubikela wonke umphakathi kanye-ke namaphoyisa asendaweni yase-Senekal ukuba-ke bamlekelele ngengane le edukile, nokuyilapho khona-ke indaba esisabalala-ke noMzansi Afrika wonke abantu-ke bezama-ke ukuthungatha le ngane eyalahleka mhla ka-13 kuJanuwari. Emva-ke kophenyo olunzulu kanye-ke nokuthungathwa kwayo-ke le ngane sekuthi-ke mhla ka-16 kuJanuwari emini umphakathi usuzwa-ke ngephunga elingelihle kahle kamakhelwane wayo umntwana noma kamakhelwane wakhe uNaledi. Kuzwakala-ke iphunga elingelihle kahle, nokuyilapho khona-ke sebeke begasela-ke kulo muzi wakamakhelwane okuwumkhukhu. Mangabe-ke befica khona abatholi muntu ngaphakathi, kodwa-ke iphunga lona bayalizwa ukuthi cha lisuka ngaphakathi endlini. Mangabe-ke sebezama-ke indlela zokuthi-ke bengene bayaguduza-ke endlini bayithela-ke phezu komphongolo. Mangabe-ke bewuvula-ke lo mphongolo wamanzi bafica-ke ingane yona-ke le uNaledi igcishwe phakathi. Nokuyilapho-ke amaphoyisa beke seqala uphenyo esebheka ukuthi ngempela ubani ohlala kulo muzi. Kubeke sekutholakala ukuthi-ke cha ukhona umfana-ke ogade lo muzi oneminyaka ewu-16 kodwa-ke ngalesa sikhathi bekade-ke sesikoleni. Amaphoyisa-ke abeke seshona khona-ke emsikoleni esemlanda-ke umfana esembuza ukuthi-ke baphi abantu abadala. Umfana useyasho ukuthi cha uyena oshiyiwe ukuthi-ke agade lo mkhukhu, abantu abadala kabekho. Uyabuza-ke umphakathi kanye-ke namaphoyisa, pho mfana kwenzakaleni? Kwatholakala-ke ingane isifunwe kangaka uthule, kodwa-ke ube wazi ukuthi-ke igcishwe khona la emphongolweni wendlu ohlala kuyona. Umfana-ke wabeke selivuma-ke icala, wathi ngempela uyena ubulela uNaledi ngokuthi-ke amshaye ngetshe. Uthi-ke umshaya ngetshe nje kade ethi yena uyamdlalisa, uyamkhuza ukuthi-ke ayeke ukukha amapentshisi akubo. Wabeke semjikijela ngetshe, kushuthi-ke wabeke sebona ukuthi-ke engathi usethula akasanyakazi, wabeke semthatha-ke yomgqisha-ke emphongolweni lo wawukade-ke usendlini, nokuyila akatholakala khona. Unina-ke kaNaledi uGilles Kanandi ukuthi ngempela sengaze abulala ingane yakhe ngenxa yamapentshisi. Kanti-ke nemibono yabantu ihlukene ngalolu daba. Abanye bathi-ke hlampe emva kokuthi amshaye ngetshe ingane isaqulekile nje isangavuka, kube-ke wabiza abantu abadala kunokuba-ke ayithathe ayoyivalela emphongolweni ayincishe nomoya. Kushuthi-ke noma hlampe yaphaphama yaphinde-ke yangakwazi ukuthi iphume kulowo mphongolo. Kanti-ke abomthetho bawuthathile umzimba wengane ukuba-ke behambe beyoxilonga ukuthi ngempela ngabe umfana ukhuluma okuyiliqiniso na, ngoba-ke kungenzeka ukuthi-ke kukhona hlampe nokunye akakwenza enganeni kodwa-ke angakuvezanga emaphoyiseni. Emva kokuthi-ke amaphoyisa athole iqiniso abeke semthatha-ke eyomvalela. Kanza kwethu odabeni olufana nalolu kuyaye kwenziwe njani? Wena njengomzali wengane uyaye wenze njani? Wena-ke njengomzali womfana owenza icala uyaye wenze njani? Abaphathi bomthetho bona kuyaye kwenziwe njani uma ngabe kunje? Cela sihlangane nama-comments, phinde uze isiqiniseko sokuthi uyasubscribe. Sihlangana kwividiyo elandelayo. Ngiyabonga.